Niba uri mu mushinga wa Pi Network ukaba uri umupiyoniyazi, dore imbuga urajya uvanaho amakuru yizewe avuga kuri Pi Network. Turabasuhuje bakunzi ba Uburyo YouTube channel. Mwebwe mwese mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi mu biganiro bica ku Buryo TV, ndetse cyane cyane wowe wakoze subscribe ku Buryo TV, nawe utarakora subscribe ku Buryo TV, turagusaba ko wakora subscribe ku Buryo TV. Uyu munsi tugiye kureba imbuga zizewe twavanaho amakuru ya Pi Network, twavanaho amakuru yizewe avugwa kuri Pi Network. Nk'ibisanzwe jya muri telefone yawe ahari app ya Pi Network, uyifungure maze turebere hamwe ahantu turajya tuvana amakuru yizewe. Bimwe byo kujya hirya no hino wasanga umuntu yapostinze ikintu ukaba uravuze ngo bimeze gutya ntuzi aho byavuye. Dore uyu munsi batuzaniye imbuga zizewe turajya tuvanaho amakuru. Nk'uko mubibona dashboard yacu yahindutse, aho dukorera mining ya Pi Network dashboard yahindutse. Ahangaha bari kutubwira ngo official Pi Network communication channel. Ahangaha ni channel ziri officiel cyangwa se za nyazo za Pi Network tugomba gukuraho amakuru yizewe avugwa kuri Pi Network. Bivuze ngo nugira ahandi uvana amakuru hatari muri aya macano tugiye kubonera hamwe, ayo makuru ntabwo azaba yizewe, ayo makuru ntabwo azaba ari aya nyayo, ntabwo azaba ari amakuru waza ukabwira undi mupiyoniyazi udafite aho wayakuye. Niyo mpamvu niba uri umupiyoniyazi ukabona umuntu wenda uri muri groupe runaka, ugasanga umuntu yapostinze ibintu runaka, uzamubaze ngo ayo makuru wayavanye ku ruhe rubuga mu mbuga twabonye za Pi Network. Pi Network dore imbuga zayo ni izi ngizi. Website ya Pi Network ni minepi.com, minepi.com. Iyo niyo website ya Pi Network. Niba ushaka amakuru uciye kuri website avugwa kuri Pi Network ni minepi.com. Twitter ya Pi Network ni @PiCoreTeam, @PiCoreTeam. Telegram yabo ni Pi Announcement, Pi Announcement. Iyi niyo Telegram ya Pi Network. Support portal ni minepi.com /support, minepi.com /support. Community week ni minepi.com /week. Naho Facebook ya Pi Network ni @PiCoreTeam. Iyi niyo Facebook ya Pi Network, @PiCoreTeam. Instagram yabo ni @PiNetwork, nk'uko byanditse @Pi_network. YouTube ya Pi Network ni youtube.com /PiCoreTeam, youtube.com /PiCoreTeam. Naho medium yabo cyangwa medium yabo ni pinetwork.official.medium.com, pinetwork.official.medium.com. Email yo muri Pi Network. Pi Network ifite email ebyiri. Iya mbere ni @pi.email. Iyi ni Pioneers email verification, @pi.email. ni iya Pioneers, ni iya
niyo navuga iverifiya za email z'abapioneers. Iyi @pi.email, hakaba na @minepi.com. iyi niyo support ya email. Wenda nk'igihe email yawe yagize ikibazo ushaka kugira ibyo ubaza kuri email washyize kuri Pi Network, uzaca kuri @minepi.com. iyi niyo support ya email. Hano baratubwira ngo social media of Pi founders, cyangwa se fondateri ba Pi Network, social media yabo, aho imbuga zabo wabashakiraho ba nyiri Pi Network. Urubuga rwa mbere ni urwa Nicolas. Twitter ya Nicolas ni @nkokarisi. iyi niyo Twitter ya boss wacu Nicolas. iyi niyo Twitter ya nyiri Pi Network Kibamba, @nkokarisi niyo Twitter ye. Uwo tuzi nka Dr. Cheng Diao, Twitter ye ni @chengdiao. @chengdiao niyo Twitter ya Dr. Cheng Diao tuzi nk'uwungirije Nicolas. Hakaza noneho na Instagram ya boss wacu Nicolas. Njye mwita boss kuko ibi ngibi bya Pi Network tubikesha Nicolas. Instagram ye ni @nicolas_kokarisi. @nicolas_kokarisi. Hano izi mbuga tumaze kubona nizo zonyine zizewe wakuraho amakuru avugwa muri Pi Network. Nushyira ikintu kuri group ubamo cyangwa se ukazana amakuru utazi iyo yavuye, ujya ubaza uyaguhaye urubuga yakuyeho niba ruri muri rumwe mu izi mbuga tumaze kubona. Bivuze ko nuzana amakuru utazi iyo yavuye, atavuye ku izi mbuga tubonye, azaba ari scam. Itondere amakuru ugiye gutanga, amakuru ugiye guha abapioneers bagenzi bawe, banza urebe nawe uyakorere ubushakashatsi, urebe nibura ko yavuyemo kuri izi channel baduhaye. Izi ni channel zizewe zo muri Pi Network. Bivuze ngo ikitavugiwe kuri izi channel uzamenye ko atari cyo. Ikitatangarijwe kuri izi channel twahawe cyangwa kw'aya social media ya ba boss bacu, uzamenye ko atari cyo, azaba ari scam. Ubu ahangaha nta kintu batatubwiye, nta kintu batatweretse. Niba tureba kure cyangwa se dushyiramo logique, twite ku bintu dukora, twite ku makuru dutanga. Ntuze muri groupe ngo uvuge ibitari byo my friend. Mugire umunsi mwiza.